E ae hau atea, mohataka I he katoanga, tuku pe ae kanoloto a, moe whare whaka kau tangata. Iwe moe whare whaka kau tangata. Olo pe ae hau atea, mohataka I he katoanga. Tuku pe ae kanoloto a, moe whare whaka kau tangata. Okutala me he whareula, mohamalele ngā whai e ngā whai. Oe tuwha ae, kuki manua, kukuna wase tuku takina. Peti me amai, hopo kula tuna ka whakalele lupe I mauna. Fui fui o ku kapa kapa kuna asia meria tuku te leua. Tengi tangi pēra moha mela, tenga loka te I te kitani. Ai lau si I ne te unga naki kori e kuloi te unga tai. Pero tō ku atu ki haama mana ke me whā, kau ko atu e ta anga kau whā. Ki hei whitaranga he tukuna oe whare o tangata. Olo pe ae hau atea, mohataka I he katoanga. Tuku pe ae kanoloto a, moe whare whakakau tangata. Okutala me he whareola, mohamalele ngā whai e ngā whai. Oe tuwha ae, kuki manua, kukuna wase tuku takina. Peti me amai, hopo kula tuna ka whakalele lupe I mauna. Fui fui o ku kapa kapa kuna asia meria tuku te leua. Tengi tangi pēra moha mela, tenga loka te I te kitani. Ai lau si I ne te unga naki kori e kuloro te unga tai. Pero tō ku atu ki haama mana ke me whā, kau ko atu e ta anga kau whā. Ki hei whitaranga he tukuna oe whare o tangata. Pero tō ku atu ki haama mana ke me whā, kau ko atu e ta anga kau whā. Ki hei whitaranga he tukuna oe whare o tangata. Ki hei whitaranga he tuunga oe whare o tangata. O kore ke uhu whangamoe he ngahi talawhata kutoa pe, wha o atu pe meheni. Talangata e te au whai ki tua mama o atu ka ata mua e whainga maari e koe ni, ke o atu ai hamo POLOKALAMA whakawiki koe, kui loa koe FATUFONUA fo'ou, ai a koe heni pe mo PIVENI PIUKALA, ke ma o atu, ia tau POLOKALAMA koe ia ki he wikeni. O ku tatale rei whoki mo tolu kotoa pe, ka inga kumo o si mea mai ki lotoni pe pehe ka te ki mo tolu kotoa pe, o ku te motoku mamata I he POLOKALAMA amuiange, o ku o atu ai tatale rei pe mo e whatawange pe ku ongo rei te tau POLOKALAMA FATUFONUA fo'ou, ka te ki mo tolu ki apina pe koe ngāwe a ngā piko pe wheitu te ki mamata mai ai ki tau POLOKALAMA I he wikeni. I he ahoni whaka ko loto ke tatale rei ai pe a PIVENI PIUKALA, I he laine kuma I he ni ke whahoko atu e tau POLOKALAMA koe ki he wikeni, PIVENI malo ta mau e ahoni pe a whewhehake ngā wepe me tongana I he wike fo'ou koe ni. Mai tau rawa sol. Koe. Pamano e mau whea maari. Mau kei mākalo at me whanuani. Koe. Oe whemoikina pehe o hoptangi whaukwhai o ka hau.
o no whaere te ngai submissions. Koe whaki me bebe kau ko o no whakatoa ku e ale rei te whanua. Ku malo bege lava maho ki taimi ke whakato no whaiki ke whanki ripoti o ni. Ke whakatala noa e tau whanki POLOKALAMA solo. Koi. Mone o pito o ku mahina peke te au e piveni ko e weekend fokina ta tala noa ta POLOKALAMA wiko o si. Te ta whenga ke ta nofo i he lahi taha o taimi ke whai mo ta kamata i atu. Ai tuunga koe ni o kuiai ko ia ai ripoti koe ni i he ripoti ko ia i he mea koe ai hoko ki he Princess Asika. Ai o ku ta whaampe ke tuange e lahi taha taimi i he ahoni he POLOKALAMA koe ni ke ta nofo i he ripoti ko ia ka koe ngā ko ta POLOKALAMA koe wiko o sina ta tala noa pe ai ke whanki issue ko ku whia eke atu pe ki mua ke ta hau ke ripoti e tuunga koe kui ai koe issue pe moe pālangi he nea o mai ki he weekend o te ai ha update me tuunga koe ia ka o pālangi koe na ake na whoki koe ki Koe te whanongo o iha isi o whikawaku mo. Koe malpina ko solo watu. Mabena ko si lava ilo ai senol to tonu ke na fitu utaki ai o lava fa ko ni ki he issue ko ni fe tunga ku ai tunga fuki fa moi moi tunga ko fra mau ai mahino pe ku osi e taimi nga we ko contract ai fra mau laki niu pe ku na process foki hono te Filipe te fra lolo pe ko ha tunga ku ai ko mahino mai tunga ko fili ha fra mau ke tolu aki ai ongo tui fra mau ko una lotonga nga we pe tai ni me ngo palangi ka fo mo issue ga ki lolongo e solo ko os mahino pe ko ke te fa aki hono to o ngahi ke shopo na os fa aho ko fa POLOKALAMA i fa mau lakini au mahino pe ko ke to e fa fo ka ko to e ke announce mai hono fetongi ka ko ngahi mo fo ke ko hinga le lewa ai hunga tau ta no ai u mea kon he diri na fai ke tau ko su to ne mo to kwa ki na tau fai ki he o fai se ka wa pa mo fata to ko ni pa mo tala keti ko ru ko ye ta fra matunga mai ai ripote Asika ke unga pe ke tau fe ku me ngi ka me ko ia le ke anga ai foi li ko ne fai ke tau ko ni su to ne ko ko ni fa mau ko isi ona ko ve sa ke kauia he mau ke whango kauia he ngahi mea te hanga o te hanga o seti mai ai ngahi ata to tonu ko mea ko tau tala noa i whakawhakau kaupe ko manifestation ni o ngahi mea ko ia e asi mai e mea ko ni without a doubt Mahina o pito ia koe hopo ana na ke ka matala no ke ai o ku whahauko pe hopo i he wiki wha osi ko ia o mahina ni ai koe tau pepe ko wiki ka hau e whahauko ai ngahi hopo tangi ko ia ke te kina utolo ka whafofonga ko ia na e whamalolo i kina utolo pe tu uni ke to'o hona o sea a ia o whahauko ia e wiki ko ni ka hoko mai a koto i mahalo ko koe ke toi aha fu isi fo o i he taini mitu ke heange ai ngahi whela whaki koe e kakai, ka ko pehe ke tā whoki mua e piveni ki he ripoti, ko ngā hange koe na tā whakahoko wiko o si te tā alu ki ai e taimilahi, ke lawa ke whai mo tā whono ngātu i he ripoti koe ni o e Princess Asika. A te utuku ati ke te koe ngā ko ilo i koe ripoti mahu inga eni, ko ngā ke lawa ke whai hatala noa ki ai, ke makatu unga, e pa koe haa uhinga o ku kai ke tau fusi o loloto ke ripoti ko ni ka ku mahu inga ke whakahoko atu he FATUFONUA fo o ano analyse ke te loloto ange ai whakau ka ripoti ko ni e piveni. Maro bisolo to ko te piki pamato i pe whatapu. Matunga fo ke tau e ta taki mai ta tokanga ki e ripoti ko ni Asika ko uhi ko mea ko nei ka mari he ko whamatunga ka to mea ko ni me o whakafotunga ko o koko i whamawanga. Hanga ngai whakafotunga ko ia o taki ta tokanga ki he ripoti a Press Club.
Pea mahino ko kai ke uhinga lelei ai ngahi foto tu na fai ke liliu ko ni stuto ni wana ho fulu toi o mai e ta tokanga ki he report ko ne asika ai ko o kai ko fa mo le ben ke ngai family na e ia na ngahi me mi pa na whakapatonu e hoko whakamako ko na ngahi family ko ngai mamahi e solo ka koe ke komi ke tau ilo ngahi motive loloto ngahi whakaukau pe koe ai ngahi makatunga na hoko ai whakamaki koe ni nau ki lawe fok solo ki he ripoti ka savea koe na whai i tisema wafe mawalu he maritime ko afisi he ta polokalama ko osi koe mea koe na hanga o ngoi ka pau na koe exiteni o kutari pe ia he whanonga anga mo ui ka koe negligent pe koe ha whainga ill motive intentionally willing whai i loto veke o ha mea hoko ko whatamaki o ku whehu ia rewa pa koe iau tui o ku whea ki ngahi family ka koe ta isiua tau ko isiua ni ke ta kumi loloto ha koe huinga nei pa pe e tau liliu e tau ko ni sutone sai loto ngai pe he ripoti ka pau e tohu e waka koe ni ki tahi e hoko e whakatamaki whakalirifu sai koe uhinga koe tuunga e wakau tai whiunga pe tai tau ke te alu ki tahi e kai ke ngata ia i kana ni toi wheda o pe he mai koe waka koe niu koe toi malawa i ke mono koe ngā ke tau pe he sai mai no koe tuunga lolotonga e malawa ke hoko e whakalirifu kakapau te tau whakamore hasiringi kai o mono tene hanga o remove fo i wisko e gaupa matala mai koe e hoko whatamak wharirifu o mai peo mo whatokanga e hoko whatamak wharirifu tau kai te malawa mono ka koe fo i hango e ta whamatala koe $1 million question fo koe hae huinga nai whatau ai PIVENI ngahi ripoti koe ni koe ki timeline ni peke ke recapi koe ki timeline ni so koe wafe mawalu ia ko e peleri o are wa e peleri wafe mahiwa ai mai na pe taha ua tolu mai na pe tolu in between ko tala no whakatawa tonga ia e peleri me sa incontureki na tolu i me to tonga o se ni sume kau mai waka ki tonga ni siulai ngoto waka i aokosi koe whatamak koe ni ka ego uhinga i whatanoa he kuia i mea ku puri na e uhinga ai ko uhinga whakawheka ke i umea koe ni na kai ke nofo pe ai tau ko nistu tone o mafuri pe ia ke fotunga koe ni ta e ai ha whainga motive ko whainga whakaukau pahain he foi engineer po FATUFONUA koe ia he koe mea fok nai whakawhihu ia lahi he ripoti pana ta whakawhihu ia malawa whe ke o mai e police commissioner o mai pia moe attenzioniare o mai pia moe commissioner whaifiri foi sino tolu ko ia o whakakaukau i hono whaia mo no haia mo nau wāhenga mo nau mea ko tope o whakakaukau e anda he komiti pe koe pēnolo oe tutuni mo whakawhamauanga pēnolo whakawhamauanga e nai anga whi ai koe taimia koe uhinga e tau whikumi koe i kai koe ke make sense ke natula e hua e foi ngai sino la lahi tolu koe
Ya koe uhinga ia solo mahu inga ia pa ko loto ke ta lue mamari pe te ki te tai. Kau hanga o whaka contextualize ai whakata noa. Koe i he ripoti i he seta uluaki. O kunihanga whakamatalai i he aigo introduction nipe. Kunihanga whakamatalai ai tokolahi kau pāsese. Ya mo whainga nai mate, mo whainga nai mo ui. Ai koe katoa kau pāsese whakatoa mo kau wakana i tō te au a walo. Aho gogo nai ngoto ai gogo e waka. Nai whiunga mo toko kakai tangata toko walu fitu nai ihe waka. Kakai whiwhine toko uahiwa mo e whanau iki toko tahaua. Ko taimanga nai ngoto ai waka. Nai mate toko ni ko toko ni mawha be nai whakahauwhi. Nai hao me waka. Me out of toko te au awalu. Toko ni mawha nai hao. Ko toko ni mawha koe ni ko kakai tangata ka atoa pe. Ka atoa kakai whiwhine nai ihe waka. Toko uahiwa. Mo toko tahaua. I whanau wale whanau iki. Nau pekia ka atoa e fuloto waka. Toko fitua, kai pete mao nau sinone. Toko ua pen i he kau pekia koea nei lava wikawa na sino. Ka te tatoki au atu peke ki he i whamatala whakaiki ki he ripoti. E mahatonga ai whihia ai kakai, tai mateu teu. Katoa umea kotoa pe. Ngai whatongia whakakauwaku. Whaka operation na gai te mausia he shipping. Koe kata whamao popo ai soko koe kaumate. Taha o ki mui mai he angai whakaukau ai kau commissioner na nau kai whatotolo. Pate ki mui be moau e solo i he executive summary. Se tawhausi. Ke ta to'o mea lalahi mai me ai mo ta lue mai pe ai ki whamatoonga. Pena e toi ai ha mou TV. Lelei na uhinga hono whatau e waka. Pena e toi ai ha recards, pena te aha tokanga ai kau whatau waka ki he kakai, ki he malu mo safety e kakai. Koe whakamatala koe he ripoti, koe waka koe ni nei fo uia i se apani tahiwa fitua. Ai tahiwa fitua ngoto he wafe mahiwa. Tahiwa fitua ta uia e ua valu tolu fitu. Ta tolu fitu, motua e waka. Ka koe konga taha o nei highlight he ripoti. Koe waka e koe ni nei design pe whau ki he tahi nonga o loto whanua pe. Tahi nonga pe o loto whanua. O si apani. Koe ki whewholawaki pe he whamatara koe taka matitu mo tosa. Ai koe ki Alfa loto whanua pe. Ute mea lere holo pe uta pasese i angai. Me koe tahi loto whanua anua lea. Nei design ki ai. Taha ngahi siuna na hanga o race. Tuku kehe ange pe ai motua e waka. Nei kai koe whainga style ia o waka. Ke alu he open sea. Hangi koe waha koe ni o tonga mo hapai mo wawa mo niwa. Ai koe i he ngahi makatonga koe au tau o
Tauhanga rewa whehu ia. Pena I ia e kakai. I he ngai whatongi ako ni kai ka koe huinga I whatanoa so he te tā umai ni. Te tā lue mai pēni. Ke ngahi sino mawhai. Pe he ripoti. Nei kai e nau whahauko nau whatongi ako. Ka koe I siu go o kuloloto mo whaingata ia e mo tuani solo. Ngahi sino mawhai o ni te still well in alive. O active be he whai tūtoni. He ngahi sino mawhai he whanuani. Aia koe ka kia au. Sai peia. Ka pau koe mea e au whaam kai kakai. Ka kia au o gou tui o kai ke awea kakai ke ngahi I siu o ni. Ka kia au ka pau he gai te nau mahino. O mahuinga ai ngahi I historia pēni ke whai tūtoni ke hala whanonga ke kahau. Ko e tahai e lau mahari e whakaukau e ki POLOKALAMA ko ni e solo. Ko e... Aia ke piveni ko tu foki ai ripoti ko ni ku ke tatala noa ki ai I hene whakaukau ko ngahi historia ni ku ki hanga o mai ngahi mea lalahi. Tatau te fito ke te seo hifo ki he ripoti ke he taimi ko na mai a ripoti a fisi waf mawalu pe e peleri waf mahiva me waf mahiva ku saine to ngai e mea au na ignore na te ripoti si ulai tau mai waka ki tonga pe ngoto rewa I akos. Koe ka hafu timeline ia ku tau pehe na hae waka ia leo re hafu I tau e nima pa toki ngoto. Kai ke ka ku kai whafuka te ka koe piveni ke hoko atu pe te kou ilo pe he ripoti te ne whamatalai mai pe ai ngahi fifili ko whe mau he kakai ke mai hano tari ke ngahi fifili ko ia pe he foki ko ke ni ihi ko ina na whai hole ngahi a rea ko ni ko tui mahalo e aska to pe I he ripoti ko ni ke tana noa ki ai. Ko ia, mone o pito e sol. Ai ko tahi wa fitua e nei fatua e waka. Nei fo'ua e waka. Koi. Pea whakatau mai le waia ki fisi he tahi wa walwha. Koi. He kau taha waka ko Northwest Shipping Line. Ko e tahi wa walwha ia. Solo gela e tahi wa walnima. O si haa pure sawe ai a poate marini a fisi. Ki he tunga tau ke wholau I tahi mo tunga whiunga e waka koe. Na e nei whakatau mai ki fisi he tahi wa walwha. O whakahingoa rewa me ai me whakahingoa rewa e ko Princess Asika. Koi. Ka kukuhinga I whatanoa pia kuia ke tahi wa walu ni mape. Ko os alam ki he poate marini a fisi. O tai whiunga e waka. So tahi wa walu ni maia. Whafofua ai. O stara noa I pe tai whiunga e waka. He tahi wa walu ni ma. Nei o si harewa he poate marini o fisi ia o wharei pe timani ke whai hano wakai I pe sivi e waka whaka architeki. Architeki tautahi. So ke haia ko ni o ulawe ai ripoti ia ki he anga e whaunga e waka. Kai ke ufu te fulawa lawe au ki ai. Ka koe kuhinga I nau highlighti ai ne pe kai whiunga e waka ke open sea. Kota ai ko me tahi o wani mai nau whetakai horo pe nau tōria. Kai ke te lawa nau tō te whaha te ngau e kai. Whakatau rewa he kau tahi o koea ai asikai he walu whakatau ia ki he Peterson Brothers Shipping Company Limited. Ai ko kau tahi whakamui ia pa tau whakatau e tau tome. Ai me tahi wa walu ia. Nei pe whakatau e waka. Talo
ai whatau he kautaha ko ni ai waka. Moi nau ngau e pe waka, tau ripea pe waka, mo ngau e ke waka, i folau pe waha pe o revuka. O revuka pe mo viti revu. E ko ki me ko folau e ko hoa pe ta. Ko kam water si, ko ke open si. O na wa o mai ko o au ke wa fe ma valu. Ava foi tau e wa noa na ngau e aki. Tupe mo al. Wa o mai ke wa fe ma valu. Pe fai e foi savea fra o sko go a fisi. O na hanga yo pe mai kai ke ai ko foi poi ni a ko pe he o te ke ulava o episode o si hono sivi he maritai me fisi he ko foi roa ki na was fatoga mai ka toho waka ki ta hoko fata mak fari rifu roa ki ua o beyond repair waka ko mea ko nei ai ko wai me report solo o te ke lava fa fetaula ki ko mea ko pe ai ko mahu inga i tauhanga o analyze report he iai ngahi te taulava connect ngahi o trace ngahi whakamatala o connect o pinpoint ngahi issue ni hange go ni ko whakamatala ko i he shipping ke whatongia ko e shipping pehe ke hanga race issue ya pehe o matala ko ya talketi na ko waka na operate o waha motua kana awea unsafe ya ko kai ke si wefi sai na ia le wa ho ha me he pare mia o aho ko ia ke kumi ha fetonge waka ke kumi ha fetonge waka ko so ko sigo na whakataha rewa shippingi. Whakataha rewa poate ko shippingi. Na whelotoi kāna rewa kautare ki ta. Ke whakotuu ki he pureanga o ene a whio ke whetongi rewa oua toi tatari o lo waha motua. Ai pe kau hanga o Tracer te timeline ni nai whai he aho taha fitu o maa. Ai foi whakotu o ia. So le ke maari. A fitu maa si. Nai koe uhi koe ho haa ai pare mia ke kumi ha whetongi. Koe uhi koe tunga malu ai olo waha motua. Pea very risky ke moi ka kai. Nai whakotu urewa he
he poate. Poate ko a shipping. Ko poate ko ni ko composition ne poate. Na sea poate ai minista malolo po attention ni malolo o arista mo peau. Kawai mo ko secretario poate ko talaketi. Kawai pe mo tare kita pure da CEO ko Sonesi ko Mr. John Jonesi. Pe ko tahare vai kau me pa ko fai kau ko te vita hau kinima kau tare kita ai. Na mahino le rei ke te ki nau tolu ko toa pe na i he whakataha koe mea pe e ua e ala whai ke e mawi olo waha. Aia ko hono mono ke toi hoko atu, pe ko hono whetongi. E pehe ri poti, ka pau e mono e waka, whe mau he poate e 8 kilo, ai olo waha motua. Ko olo waha motua he whamatala e ri poti. Ko palo pare malahi olo waha motua koe hono misini. Sinona i ke whaafofa pe. Whakahoa koe ki he asika. Aia ko hono mono pe ko hono whetongi. Kai whanongo ange ke tahanga ngau mui whai whakaukau ai. Nai whelotoi ka atoa rewa kautare ki tā ke whokotu ke pure angai ni awhio. Ke whetongi rewa oa te tatari e mawi olo waha. Ai nai rei elemeni te SNC. Ke mau whawawale. Ko e whotu whika aua, ke whakangofua e tare ki ta pure, ke whakatotolo ki ha tokoni whakapaanga, pea omi ha whakamatala ki he poate. Tala no paanga. Ai koe whotu whika tolu, whangofua e tare ki ta pure, ke ne whakamooni hingoa. Tene whakamoni hingoa pea awe ke minista paanga ai tohi ke tok whakaosi i he whakataha. Sai, me pe ua ko hanga o whatonga i heni. Nau whe mau ke whetongi e waka. Essence. Pea nau whe mau ke whaiha whakatotolo ke tokon whakapaanga. Koe mea ko ulotau ke weisi he. Kai ke ia ha whakatotolo ia ki ha waka. Uhinga e solo. Ko uhinga e wanga o red flag i fwoi mea goni he te tatoki au mai ki ai. Sai, ai koe aho fotu ia he aho tafitu o maasi. Aho tahano e peri, ai koe mahina pia taha me ai. Nai tu unia i he kabineti. Ia whakataha na e se ai pare mia, ke tari ai whakotu. Ai whakotu koe na mai me sipi. Kai oange ki he minista koe ai whewhanonga ki, POLOKALA. Ke ne whakotu mai e ia ki he kabineti. Ai whakotu ki he whetongi koe waka. Oange e ka POLOKALA. Koe mea na hanga he ripoti o highlighti. Na e ikai ha pepa whakotu uia ki he kabineti. O whekau aki moi tutun kabineti ko ia he ahatahano. Again, koe huinga mea nega ia ha pepa kabineti e na e submit. Whekau aki pe koe tutun kabineti ko ia. O whehanga hanga ia moi whonga ngā oe. Ai koe whai red flag moi. Koe he huinga nega i ke whai ai whai. Ai foi stepu goia, pe koe foi function goia, i he foi processi. He koe ngahi tutuni i mahu inga, pea tutuni mahu inga, pea kai ngata ki he mohu inga, ka koe paanga, ka koe more e paanga, ai whonua. Sai. Koe foi ahataha no pea, ahataha no pea e peleri. Ahaua no e peleri.
Kui. Whakaloto i rewa I kala lusi. Ai minista apaanga. Ko afualo matoto. Kene whakamoni hingoa ke whakotuu ki e kabineti. Whekau aku mo whakatau mai o MV Princess Asika. Kui. So koe poini e solo. Koe wheu I whe taimina e whai ai savea whakatotoro. Whakamarini ke identify ha waka. Kui. Solo koe whatonga ai fui red flag e. Kui. Whakotuu atu wheloto e kautare kita. Ke whakotuu ki he pure anga o ene awhio ke whetonge waka. Rakia. Pe whangofua tare kita pure ke ne whatotolo ke mao hapahanga. Aiko winga whatanoa ko ata fitu ya o maas. Whairewa whakuia. Whairewa whataha kabineti e peleri ata haune wafe mahiwa. Ke tari e whakotuu. Kui. Pea oangerewa ai mawhai. Whakamawhai I rewa. Tuangerewa ki he minista ago ia. Whewhanonga ki Polokalalu. Kene o mai e a whakotuu. I he whetongi o e waka. A taha no pe ia. Ahua noa pe. O hua tia moe ai wau pe he nani whakaloto I rewa minista apanga. Ke whakamon hingoa ki he pepa whotuu. Whekau aku mai whakatau mai o MV Princess Asika. Mari. Ke aia ki au, ya. Pui aho pe e wha. Pui aho pe e wha. Koe kupo ini e solo he nei tok whai ai ngai whakotuu mga toonga he whemau e waka koe. Hu mai he mea. Kai ki aha foi process ia he nai whekau hataha ke alu o whasiosio ha waka. Pe o mai kau savea he marini, safety administration e marini, ke na o access ha waka. O vale pe he whakotuu holo aki, ku asio koe waka e whakatau koe Princess Asika. Mari. Pea ihe haga. Ihe report, ihe foi I pepa kabineti koe nei whakotuu atu. Pea whakotuu atu ia ai, ke whakakakato e potu ngau e whewhanonga aki, ai ngahi ngau e tau, whiunga mo whakapoto, whekau aki, mo e whiunga whakatekinikare, mo e tau ke wholau I tahi, ai MV Princess Asika. Koe foi red flag mo e taha e solo. Koe whakaukau whoki. O alu e potu ngau e marini mo e whewhanonga aki, o raki assess ai tau o hawaka pe toki nominate mai e waka ke whakatau. Ai a koe ia o stala mai a koe waka e whakatau ka mowo o assess a ene tau. Solo ko ia waka highlight ia ko mea wena ta whatanoa mea ke uhinga lere ke derive mea. Ko e nia o mai hange ko urau. O mai e foi output ia o whakotuu. Pa tau toki kongi rewa ha au hinga ke ne whakatonu hia ai foi output ia. Kau kai ke fau ia he foi process ngā aue. Ke toki hanga he foi process ko e tala mai ko output e tene o whanau I mai me foi ngā aue. Ko e nia o fixe waka ia. Tala mai a ko Princess Asika mea. Kai toko oange rewa ke pot ngā ue, ke nauhanga whai ngā ue tāu mo whiunga mo whakapoto. I whakatuu koe nai awe. Nai awe koe he tohe he koe ngahi mea koe te tau pene te wea motives. There were motive behind him for that. So koe taha ngahi
ngai fotuna ave he pepa kabineti ko ni pa asia foi farea ko ni neongo motu anga e waka ko ni MV Olovaha na matu a lei au pito hono tauhi so ko foi report ni ai potunga au e fefononga aki ai go na minister ya polokalalusi ahua noa e peleri waf mahiwa ko report e maritime office Isema waf mahiwa so ke whakarea ko he ripoti pe. Na ikai ke mo uni whakamatara ko ni. O hange ko ia e mahino i hano ki i wakai i maari pe o waka. Ai ko huinga mea, ko te ki krims pe, ko te ki hila pe, tai o kai ke whiuma. O kai whiuma ke te focus he waka, ke te hanga whatau mai, e ne tai whiunga. Ai ko whakarea ko he mea ko te ki hila pe. Ai ko he wakai maari. Ke o si ilo i pe tai whiunga e waka. I hene pehe solo. O hanga ngai mo ni mea ko ni o tala mai. Na i kai ko interest ia o e whonua moi kakai, moi malu. Pe ko nau whatongia whaka professionale. Na e whai ake nau ngawe. Na e iai e tu uni motivi from someone of influence. Kui. Eh? Kui. That's the only reasonable common sense conclusive te taulava o whamatala ia ke whakaukau. Maria bito e piveni tu ko ni. Ai foi konga ko ni tatala noa ki ai. Ai ko foi timeline ni ko ni ku ki hanga hulu i mai. Ko nga ko tau ka whanongo fo ko mo manati ko fuli poti ku la. Ko timeline ko ni ku atu ko nga ki tau mui ai pa ko na o si hulu i atu pe screen ni. Ai u konga ko ni tatala noa ki a piveni. Ai aku mahino au pito ia i he konga ko ia. Oku ia e mea ia ku whihala ki hange ko ia ko fotu ko ku ke tala mai fotu ke whai ai o wakai i mo whafatotolo ke si wef whai ngā waka ke whatau hao e kabineti ia mo nau mea nā toria ko o mai pe ia tala mai pe ia ku os whahingo a mai lewa asika ia ko ke whi aho e wha ia ko e piveni kai ke lava wha kai ke lava wha sivile re ia o ha wakai he tau wakai e tu. Koe palo pare malahi e nia he te sia he ripoti ko ni. Ko ia e solo. Ko hunga pe ko whatata no kai he manutui foko ko allocation maloi mo fefeka na tau ai o pehe ko makatu ko ripoti e ni makatu ungai ai liu o palaku na fai e ke tau ko nistu tone he wana hofo. Pesi report ko ni. Ko haha no uhinga. He ko no uhinga he te taa o pe ki he ke anga no vete mai he kau komisiona ai mea. Ko kakai ko ni ai ko na nau fatu pene nau i he pure anga e aho ya. O nau tōria na implicate he report ko ni. Whanongo ko ngā e solo he kumahu inga mea ko ni ia he ko ngā ko tutun kabineti e ni. Ko whataha kabineti na se ai pare mea. Ia mo minister paanga iai mo ko whare ale ko kabineti foki o ku whakamamafa ia e foi concept i konye collective responsibility. Koi. Ka bawa mea o ku ke taiwhe maari e o ku ke hanga o akiu i e kabineti. But once cabinet make a decisions, that is collective decisions. E ko nau tolo ni uhinga red freke mea ko ni e solo. Ko whakotona e mai me sipingi ke whetongi e waka. Mo kumi ha sirini. Te keke nau tānoa mai na toha waka. Whakotuu mai i maasi. E peleri, tari e nau tole whakotuu. Pe oange ki he minista, taha pe e nau kau minista. Ke ne hanga o whakotuu tuu mai e whetongi. Aho taha anoe. Aho anoa pe whoki mai e minista ia. Mo ene pepa kabineti.
os whamalohi i ai go as kai go whamalo as go whakalotoi. Na whakalotoi e mis kalalus ai minista apanga ke ne whakamoon hingoa ke pepe ko tu kabineti. E kau aki mo e whakatau mai o MV Princess Asia. So ko Asia koi. Ai go poini fo ke solo kapau na ka gesio ke reverse ko ai mo asaria te he. Ai lagi tu e tawala ka to ai tu penu. Kalau me habla tu tu penu ka to ai tawala. Ai ko pe. Fo tu he pe pa ia ke whakakakato he potunga au e ke whenonga aki. Ai ngahi ngā au e tāu. Whiunga mo whakapoto. Whekau aki mo whiunga whakateknikare. Technical requirements. Mo e tāu e wholau. Mo si wefi. Ko ego kuhinga kai tuhu I pau mai pe IMV isasika. Ego kuhinga os fixe fo me e vaka ia ke ne fai fetongi. Ana e totonu ke toki maka tuunga e maka fai fetongi. He foi ngau e tau mo whiunga mo whakapoto ko e hono sivi. Ai tunga whakateknikare mo e si wefi. O ha vaka kai toki neimi. Uhinga e kau e solo. Ko e whamatala ko he mea. Ko e ahua taha. Ai ko pepai nei whaahua he ahua noa. Ahua taha. Lai whakaukau ia I he puate kautare kita o e shipping. Mo e sekretari ai taha. Taraketi. Ha whakamatala. Nai whakahu mai whahu mai he tare kita pure. Tuka CEO. So ne Whekau aku mo e waka whetongi ko e MV Olowaha. Ka koe me ene highlight. Na e hai whakamatala kua whakailongai ai MV Asika pia kua whai hono savea tau a taina. So koe whakamatala ina ai koe Whakamatala loi. Ai whai kabineti a taha no, whahua te pepa koe ahua noa, ahua taha pe, ku whakataha poa te ia koe si pingi, aratu a sone sia o whamatara ke kau poa te, ku osi identify e waka ia, ko Princess Asika, pia ku osi whai ai savea tawa taina ia. Ai hanga he ripoti enu whamatamai, koe whakamatala loi eni, ai pehena o sfai savea tawa taina. Pena I kai ha tohi whakamatara e o atu ke poate, ke pou ia ke whakamatara koe ni. Again, it's all. It's a red flag. It's a red flag he peheni. I ha whahinga in a position of power, hange koe poate, hange koe kabineti, hange koe ului, ngā ue. O kui kai ke ia I ha mea ia ko whakamatala ngotu. Tau te fito ko ha commitment o ha paanga. O ha paanga. Paanga ai tuhau, public fund. Koe hifo, hifo rewa ai foi level of he forever for level of responsibility me he kabineti. Whanau mai na tau lawe tau ke kabineti. Mo tono o. O eni ta hifo eni ke levolo, ahua taha levolo poate. And they accept information without evidence, without certifications. Ego foi levolo ia, e taha. Koe palparema, So ki whamatala nei whai reo koe he mea. Nei pehe nei whamatala a sone si o pehe, o whiunga au pito, mo e ngā aue, mo e whemau a shipping. Uinga ke asika. Koe poini whaka aku ia e solo.
Kai ke asi hawhahinga whakamatala me whotutua sipingi. Ke alu hataha. Pe alu onesi o pa identify maha waka. Koe waka ina identify mahi le wola kabineti. Nega ke identify e le wola asika. E le wola sipingi. Uninga? Toki whakahu, matui ko sipingi, ko shareholder, tahape, ko pure angape. Ai ko panga tu hau pe ka kai o mai whakalele ake sipingi. Ko whakatawan me panga tu hau e ka kai e waka ke o mai ke sipingi ke nauhanga operationalize o whakalele ke whewhononga aki. Identify e waka aia me kabineti. Sai. Identify mai koe ki kabineti. Mahino pe ka uia anga ai hu koe ai CEO ko os pau koe identify mai ene hu mai ke he poate koe o whakahokoang he minister. Manduka ahua noana ne whahua i pe pa ahua tahain whatahai poate. Sai. Koe paloparema koe ulavea e poate. Hai uhinga nega ke nauhanga i o timan ke malu i ki nau tolu ke submit mai ai whakamatala tohi. Ego certification of whatatau i siua. E solo. O kureti e pea ka taho kwa pe. Na e lo to taha rewa kau tare kita. Support, fully support he sekretari. Ego o targetia. Ke whotu ke pure anga ne afio. Ke whakatau mai a MV Princess Asika. Sake foi mari, Os o tu pea he minister he ahua noa. Ai ni gaya a fualo matoto. Ahua noa ia. Whakataha rewa no tol he wataha. Nau pou nau support ke whakotu ke pureanga o ene afio ke whakatau mai ai MV Princess Asika. Yep. Ai o koe anga whoki ai whakaukau, ka pau koe functionia o e sipingi, nau tol te nauhanga o identify issue, raki. Identify wai silini, hua. Identify e waka o whiunga mai nau whiunga. Koe nea o identify mai me o lunga, o mai ia he aho koe taha, ke toki whakafou atu. Ke poate ia masipingi. Ai ngai fotu weni. Pe tukuange ke tare ki ta pure ke area mo pure anga ene afio. Pe ke whakafoki mai ke poate ke tari ha tu uni ki he taimi no ki ngau e wakafou mai ai shipping. Ke tolu ke whakangofua tare ki ta pure ke folau ki fisi. O ke mau ke tokoni ke savea mosivi. Pe mau mai ai waka. So ke whakaukau, ai koko uhinga koe solo, e oa te naivi o pehe, na e whai pehe he shipping i ho nau whatongia without influence. Nau pehe ngai fwoi whakotu e tolu koe ni. Koe kia au, koe e anga i whakukau ka pau ko au i he shipping ni. Ki mua ke whetonge waka, pau ke alo e kau savea ia. Savea, ke nau toki tala mai pe e whakatau e waka pe i kei whakatau e waka. Pe si wefi e waka, pe kukai ke si wefi e waka. Pe whiunga ai whou e waka, ke tau mua pe tau pepes pe waia. Ko e nea o stala mai pe, so ke. Whotu ke whakatau e waka. Whai area mo e pure anga ke o mai sirini. Ke whai tau. Ka whangofua tare ki te pure, ke wholau ki fisi. O ke mau ke tokoni ke sawe. Ki au koe whai ste puia, ke waki whai hono savea mono sivi. Ko e nea pe mai, ko huinga ne wholau ke ki fisi, he ke mau ke tokoni ke savea, mo sivi, pia mau pai ai waka.
Aya o kai ke again tolo, it's a red flag. O hanga red flag ke o ni he pehen. Ke sequence ko ni. Tara mai ke folau ki fisi ke tokoni ki sa vea mosili. Pea mau mai e waka. Fe ka pau nai fai sa vea mosili. O ilo ai o huikai ke si wefi. Pe ku fe unga e waka. Ko hae huinga ai hugo e pea mau mai e waka. Ko huinga ka pau te tau alu ki uta. Ko huinga he kuata mai lere ange kau wha amama kau tau tai. He fukau kau mau mawhai goni unau whalere. Ai anga e whakau kau e whanuan. Hei kai ta foki pe ha tangata whaama. O awatu lorotonga wao ta o toi ngowe. Ko kuinga sa process. Te ke waki awato sio. Mahal te ke ki waki kini pake tutu. Pake awato palau. Ato o whahi. Sa patis. Patoku. Ngai process patoki tōre wa ngowe. Ko ai nia. Hangea koe ke toi whaka apa i he whainga whakaukau ea koe ni ngahi lao natula. Hangea ko o si default pe koe ui koe tūtūni e kapineti. Koe tūtūni e puate. Whakatau e MV asika. Pake alu ka tokoni kono sa vea mono si vipa mai waka. Aia ko o si default pe ea koe ngā koe ui koe tūtūni o atu me mau mawhai. Te afo ko ke te aha me ai ke mu te o sivi fate ngala. O pe tokoni o fai mu ai sa vea mo lo ki mai pepa. O fai mu fatau mai waka. So ko fai nga whakakau kau ia solo. O hinga red flag ko ni he koe palo pare mai ni o fe kuki mai whanuani talu mei tuai. Koe ke tauhanga ta to whakapa-apai. Na tula, koe ke tauhanga whakapa-apai. Konsenisi, koe ke tau whakapa-apai. Common sense. Na wai ko ke gulave solo ko wai ko si na na PFT e tamgon ko Nikola Tesla. Ana wai ia he wai ka to e kau sai ni si ni o manako e ako mo lau e na ngahi whakaukau me. Ka to na alu ka to pe Einstein i Newton i whakama o bobo pe o kuiai o tua. Na ma e mai mo na ia. Ka ko whare ni Tesla. Ko mea ko o lau he kausai ni ko mea ko lau he kaulo tu ko o tua. Ko mea lau he kausai ni si ko lao natula. Law of nature. Ai ko ne uhinga sa same thing. Ka ko mata sio ata whakasai ni si na sio na tō ngai. Ko lao natula. Ka ko mata sio ata me kaulo tu sio na tō koe o tua. Ka ko uhinga koe kausai ni si o manifest mai. Ai ko o tua ko tau pehehe. Ko manifestation nia. Pata iti kuriti pahain ai mui ai he mata kausai ni si. Ko nau ia o tua. Ai ko hinga ku whakatara noa, hei kai ke malawa solo ke tau puna ea, te tauhanga, o tai whakapapa i tai menching ko ia. Ke pehe ko uhi ko o mai, ko tutu oni mai me pare mia mo ne kapneti. Pea kune o si hanga ea supasiti ai lao natula, o maalunga ngea he whakaukau ko ia. O hinga ku whamatara ko ia solo. So ko ai koe ahua tahaya. Ahua tahaya. Ahua tolupe. Aku ia ko. Toi patahaya. Toi sea pe pare mia. Koe ahua toluia. Me whatahai ka me tia na sea pare mia na whakau kauai.
ai pepa fotu koe a klarus pe mo matoto o whekau aku mo tau mai o e asika. Ai ana e whakaaho ke aha. Ai koe pepa koe na whahu koe awa noa na nau toi ke kapneti pe ia he aho wa tolu. Okay. Tahane ai whai tutune kapneti sisingo iana pe he hono whakarea. Ke tuange de ek minista ke whenonga aki. Pea tokoni ki ai atenseniare whanau mai. Atenseniare mai minista lao. Ke na hoko atu e ngahi are a whekau aki mo MV Asika, Princess Asika. Pea koe uhi koe whakamawe ai me ani, koe tipositi mo ngahi whi mau whakapaanga ko te ope. Ke tok whakaospe pea mo ek minista paanga. Ai au whakangofua heni kene pou pe whakawhisingai ai whi whakatau aki koe ni. Pea tok o mai a mui ma whakamatala ke kabineti. Tok o mai a mui, ai koe there's a red flag. Ai au, e sio ke mawhatuki i siua ni e so. Sio ke high profile personal involved he foi whakatau o ni pe foi ngau e koe. Kau kai atenseniare mo minista lao. Minista paanga. Minista fufuaki. Ke nau stano tipositi nau tolu ya. Te ki ai hawhoi taha i e ngai mea koe. Ke nau timani ai hasavea ai maritime safety. Pe koe maritime safety a fisi, pe koe maritime safety a tongani. Nema he upe pa kabineti ufo tu ko ni o ku timani he kau whai kipun ko ni. A certificate. So ke meu nau tānoa, so tānoa koe tipositi mo ngai whi mau whakapaanga ko toa pe ke tok whakaospe, ke tok whakaospe, pe mo e ave pe ke minista paanga. Ai whangokua i he nau tūtoni ke ni hanga whawhisingai pele. Pe tok o mai a mui e whakamatala ke kabineti. Wina mo ke nata tānoa rangtu e tāwaraga tuk tui tupeni. Okay. Reverse i koe ke uhinga lere. He ko uhinga ko solo he koe pehui i he komsoni. Okay. Ai ngahi makatuunga na ngoto ai e waka. Ke nau whekumi ke ngahi makatuunga na ngoto ai waka. Ka te taha o te peki ai he ko taha ngahi mea na nau pehe nau tolu ia he ripoti. Na e mei seiwi ai fukakai go ni mo whakamore go ni. Ka pau na e whai e savea i mua patok whakatau e waka. Ai nau pe mai. Na e mei seiwi ka pau na e raki tue tupe nu patok tue tawala. E mei seiwi. O kuhima ke hono reverse o whakau o processing. O skoa pa nau toi hoko o pehe. Na e toi mei seiwi pe tau pehe o se whakatau ia. Pehe he ripoti. Na e toi mei seivi mo whakatutama wharirif koe ni. Ka pau na e whai e savea ki mua patoko ange ngofua e waka ke wholau. So, ke ngai whai control point na nau o se hanga pinpoint mai ai. Ke whai whatotoro koe hai unga na ngota e waka. Koe nau whakamatala na ka matape ai tōnou nou me he rockstep pupe. E he tutone kabineti. Tutone kabineti, sai. Koe ou nā whoke kabineti. Koe ou nā e pureanga. Ka koe waka koe ake operate he shipping. Ai koe whakareare o koe mea. Nai to ton lewa ke hanga he shipping. O mai waka me mea ke nau whae nau tō rea marine survey. Marine safety survey. Oe whakarea koe ke toko mai ha whakamatala ke kabineti a mui. Ai nei kai aha nau, they have no respect
no regards ki mea gon ko utala no gay ngai lao natula again solo ki kau sai nisi o na fa madala ina tole manifestation ni wa lao natula ki kau lo tu na fa madala ina tole ko otua ai ka pau ko ga hata regards ki lao natula we have no regards ki otua i fonga ata fotunga fai tutungo without a doubt solo kono o inga he nega ye aha ha mahu inga tahe kakai na uhinga na ukumi waka ki ai Koi. when I'm safety Kona mo ni foki piveni hange ko kuta lue maheri poti hoko atu pe analyze o ke te lolotoange i he ripoti he ku hange ko lau o toko lahi au pito ai kakai una kai peke nau te lau nau tolpe te nau te sio ke ripoti ko ni ko taha foki ngai whihu ia ku kamata hano o mai he ni ko ni kutau polokalama he kai ke hanga he pure anga ia he kau taki ia o mai ha mea ke mate ai kakai he kau tonga pepe ko family ka mahino pe ai whakau na o mai ka ko inga fo ke te lolo toanga ai wakai piven ni ko ni kuna o whanong he polokalama ko inga he ko whehu i foki ia ko o ku whehu i hai FATUFONUA fo o ko hai motive na e puria na i mui na e uhinga e naunga we he kumalawa pe ia ke kui ka ki nau te silawa na tolo sia whakarerei ka ngai timeline ko nuk tatala noa kai ko smahino pe ia na kai pe ke whaha sio whakarerei ia na ia me aia na ni hanga mahalo pe ko hawhainga mawhai me olunga pe ko hawhainga motive pe ani ihi ko ni kau taki ko nung nau whai me ana e magatu ungai ai ngahi ngau e whawawe vave ko ini kai ke fou i he fou nga totonu ko ni ai ko whai ki ai tala noa e piveni ka ko atu pe awie ke ngā ke ka taki hoko atu pe ko inga he ko tui ko e mo tato ki whama opo te taka tato ki hoko ka ta whinga pe ke ta hoko atu hangai whi polokalama ka pai lava o leri hangai whi polokalama ki i he mea ka pau kai ke aha fu mea e fu whawawawe te talawa pe o whinga ke ua he wike pe kai ka te talawa pe whanonga ke lahi pe i he ripoti he koni ku ta osiki tō mai e ni ki loto i he whakau ko ni i pipe. ko ia e sol ko yung tuk fatonga e ga po osi tahawa solo ka kiau kai ko ha kai ko ha e sei pe ko ha ripoti kiau ko elito mo loloto mo ngai foi kaula o kune hanga whaka tuai ai ulo mama he whaunga i koni stutone mo e whanonga anga ai whaunga whauprit kare whanuan o ko pehe ko katoa ngai whutaula koe wako he mea wani kai ke aha ku whainga whakaukau vendetta pe il motive solo ke tau pehe ke uhinga koe ni ke whakangari kowi ai fu kakai be o solo ko uhinga ke awea kakai ai fonga hono mapure i ki nau tolu hono kawani nau tolu so whamu taha he kau whanongo wa ne whilawe e toi mo whare tui o ko uloto ke nau hanga mahi no i mea wani he koe fu kakai tatau ben solo o ku nau i he fu ngahi fu whare tāna ki koloa koe ai whanua. Koe hare wai whakakau. Lo tonga te ke tau e turese u mea koe ni. Ko nau tōre. So ko nau whanau hake. O whakawhise ai ko wana pure pange, ai pange pure, ai ko wana ai. Kana tau tok whanau hake pena, ai tok whakahuni atu. Ai pare mia koe ni tala noa gai report koe ni. Ke ala tia sea he fupuate ko ia. Tau whanongo whakawhisi ai pure pange koe, pange whakalaka.
Ngana tau whanau na tau whakahuni atu, a minista panga malolo ko ni whafunga e wa, o ka o e kau tare kita ko ia. Aia ko uhinga solo, o kau whasesere da tolo ka pau tau siope o ilo e umea ko ni, ka tau kei. Koe haka e te whemisin ko ke. Piveni, koe ripoti koe ni, mahalo koe ta POLOKALAMA hoko te ulawa whinga ke u lau, ripoti koe ni ke lahitaha te ulawa o lau kongai. O koe whaki mo tuku aki ia, ka uilo peo ia mahalo, ka ku ngā ko tui koe o si lau ripoti koe ni. Koe ngahi mea koe toa peo whehala ki he ripoti koe ni, aini ku ta o stala noa ke hai aho ni, o stala mai pehe mea ai koe hangi koe mea koe na e tala hei kauha na e pehe, o stala mai pehe ripoti ia koe loi mea koe ni. O koe whaki mo tuku aki kei whai he kakai ki asika o nau pehe, koe ngā wena e whakahoko e akris po hiwa mo ritu wata na i he na whinga e na whai tohi mo mea pe. O waha ko ngā ripoti asia akris po hiwa pe mo ritu wata e ripoti asika pe kai. Sai dia solo tu waga dia na autoria koe dia koe o tāna ki mai lo ho mo tau mo whai e tala noa. Kai o kai peke uhinga rere e whai wha matalai ko ia. Ke na kau he whakatau e waka. Kai peke ai pe ana whai tū ni umea ko ni. It's absolutely no correlations. Ka ke tuanga pe ko e matakari ko ake nau pe na tolu. Ko ni e piveni. Ai mahino ko ngā peo kia ke ni ihi ko ni, ke ngā te tau rep foke e whaikonga ko ni, ka te tau hoko atu pe tau tauria he ngahi mea ko ni ka hoko mai, te tau hao peo hoko atu, wai pe ni ihi o kunau kei whehui pe ko e report ko ni, ko report official foke ni asikana e whakahoko he kau, e kakai kau pālangi toko tolu ko ni, na e whakahoko kei, pe ko report whalalaanga eni o ku mao ko ni e whonua, pa koe ko ha ripoti loi. Koe konga ko ni o ku mahino mai, ni ihi ko ni e piveni ko whia eke atu. Ai ko sea e poate koe koe o e kau tahawaka ko ni na ngoto ai asika. Arista mo e pe au. O ku na kau ni ihi ko ni he hopo pe kai. Na hao ino dori, Iyo. O na mantu koe ko whaka ilo i nia. Koe inquiry i nia. Koe inquiry i nia. Ko tok pehe rewa he, o pehe he ripoti, pia koe mea ia e whaka mauanga. Kai oa te ta chamwe ai mea ko hega e ki tau e lue he, ke tolo loto. Ke tolo loto ai u whaitu tōni. E nau kisuri kāti hato e whahinga whakakau. Te whahinga mea uhinga rere, mo e lao, au peke he ke kisui ka te lao e maritaimi e sore. Uhinga he loloto, koe whakaukau koe na koe hange koe pehe koe mo, pene tahana e mo ua. Naka ke whaha hoko ia, koe ripote a Chicago inquiry pe, as to the cost koe patamaki. Ai koe nau hana tō, koe me ai mau mawhai, he whamatala koe ai ripoti. Whaso singa koe, me ai mau mawhai, nau hanga o ave, ngahi sino, na nau whikau aki. Koe institution. Paraparema whakahia, koe paraparema whakasivire. Negligent, koe mau tai whai nau whatongia professional obligation. Ai mahalo sai pe ia mo na pito ai whakaukau, ko ngā te tau toki tuku katoa pe, ai umea katoa ko ia ke orewa ke osi hono analyse reporti, pa tau toki haurewa ke u ngahi ta whaaki ko ia. Koe ngā whok koe ni ko ni kunau kau mai koe ni o whanong he POLOKALAMA, ngā ke o atu pe koe whakaukau whok hange koe na ate piveni ane he kamata POLOKALAMA, na ma
kamata mai foke tau hau talanoa tau mimi no pe tau sistemi. Ai tau talanoa mai ai tau fito ke liriu ko na fai waf hongo fulu. A o mai ke foi time ko unu hake FATUFONUA fo o ke report ko ni ai to taha ko ni ke ko ni stutone. Porque time ko tau fa ke report ko ya. O ku tau fa ke le wa report ko na asika. Ai ko tau ya ko tai ni mi. Ai ko ngahi mi ko ya ko tutu ko nu ka alofa waf ma no. Na hau he pure anga ko ya. O mai ni ke asika waf ma hiva. Pero que fale tau li waf ngo fulu. Ai ko interesting apito e piveni ai nga free timeline ko ya ki nga ke lava ka kai whakau kau tau atai na mo whakau kau lele ke te wat ka koi ke wha maa opo mai te ko hamente ke wha maa opo ai ke ta toki hoko ato ia solo so tau si ki ya umai ni ki he kono identify waka ko haina ni fai tutu ni boe ngahi fe pe papasi aki holo ko e mea Uhinga be whengau ke tahanga o establish e mea koe whai totoni. This is deep into our governing system. He ka pau koe whukau kakai ka tau pe i he ngahi kei tuei go goe ngahi whitu tāna koloa e whanuani. Koe hae ka hau ke whukau kau. I mean, kau tō rea, tō tangata ko ni, maybe we have 10 extra years, but tau malolo. Hoko te tau whanau da tofu anata 50, 60 years. Koe uhinga pe ko hanga o ai e solo. He ikai ke tau lava o unu whaka politikare. Pe la laka pe moe mama civilise moe ako. Ka pau he kai ke ta hanga vete ngai fu tau la koe. E makatonga fo ke ta tahanoa koe ni koe unga koe tau fihia he koni stutone. Tau fihia koni stutone pa tau foki mai reo ke mea koe ni he hanga he mea koe ni. So koe se peka hanga maka i he au ta maingi me waf mahi wa. Te maka i ai kau ki lawe pe au ke he kono ko solo ko hinga ko mahu inga i he mea koe ni. Ke ta e fui pika pizza fui skeleton e anga fai tutuni o au ke ahawa wana ngoto e waka. Te tau toki o tau tōria toki o te tau toki o tau tōria o lau fat ai ngahi whakai keke mana au tō me au pe tō walungo frutupu. Ai kakai keke whakai keke fui komison koe. Whekau aki mo ngahi mea pena nau ilo whelalawe i ke mea koe. Ke whakatau koe asika. Whakatau e asika mono operationalize asika. So koe mea ini koe uhinga koe ki ai e solo. Koe konga he whakarea koe he ripoti. Oku i he whakamau anga ia. I he whakahoko hono mawhai. Kene toki whai ai whiwhiri ki ha tōno no whakasivire. Aia nai tokoni ki he whakahoko. Koe whakatamaki. Koe. Nai koe ngahi aia koe tahane ngahi whatongia koe komsoni. Ko hinga kau hanga o whawhelawe i eni ke hinga koe na tatukua ki ai kau FATUFONUA koe wana hongo fulu. Ko ha ngai whakamatala whakamooni o ku tataki ki he ngā au e hia na e tokoni ki he tupunga koe whakatamaki. Aia koe konga ia whi mau ki he kau komsoni. Kau pehere wa he kau komsoni o pe. O kui kai
ai komsoni ia ke whakotu atu hataha whakafoi tui ke whakailo. Koe ko nau whatongi au na tō. O pautoka ngai kua iai e ni ihi kua whakailo e he kau mau mawhai. O ku ihe mau mawhai pe ia, pe o toi iai hat ni ihi, o ku kei toi ke nau whakailo. Kai min ko koe atensenyare pālangi, John Couch. Lere ko koe ai komsoni ia, lere pe ne whakailo ana. Time si pe kau ke office. Ka kisio ke uhinga ko ai formatala report. Ka ko foi konga fika wa rewa na o fema o ai komsoni ko ngai whakamatala whakamooni o ku tataki ki hawhatongia whakasivile na e tokoni ki he hoko ai whakatamaki ko ni. Ai ko ngahi me unau tānaki, Ko pehere wa he komsoni. O ku ikai fie mau ia ke komsoni o whatatau ke whakamatala whatongia ko e ni ke whakotu watu i he whakaosi ha whahinga tōno no pe ha whatongia whakasivire na e tuunga i e hoko ai whakatamaki ko e ni. O ku fie mau pe ia ke ne whakakaukau i hangahi whakamatala whakamooni o ku tataki ki ha whatongia whakasivire na e tokoni ki whakahoko o e whakatamaki. Ka oku ihe whakamau a ngā ia. So ko fo i poini a gogo ngoi ki ai na e hui ngai. Na kai ta ilo tau e mea ko ni solo. Kana ka ngau e aki pe ki kasa. Hono koneki e toti. Estu kuai na liu ke he iai. Ai konistu tone. So kai fo i whakarea koe. Oku ihe whakamau a ngā ia. I he whakahoko hono mawhai, ta si tisiri, ke ne toki whai e whiwhiri, ki ha tōno no whakasivire, aia na e tokoni ke whakahoko e whakatamaki. Sio, o talamai ai, katoa osko e hona whai koene ni a nau ripoti, me aia e mawhai, me aia e whakamau anga, ke nau whai e whakailo. Ha mea rewa na whai he kau kaiha akau e ni. Na nauhanga reo wa fatu e konistuto ne he wanoa hofulu. Wanoa mahi wa ani taulili wanoa hofulu. Ai ke teitei o mai e taha ke ilo e kakai e whanua ki ai, pe ilo a whare area ki ai. Tok whakahu pehe. O whakate tene o se hanga kau whawhawha whare area ke kari. Ko ngaka whai mo whai ririu, and then continuously improve ai pe. Kai ke whanua ngai e loloto, e whai engineer na e whai. O whao whakataha pe police commissioner, whao whakataha mai atensenyare, whao moi whamaulahi, whao moi kau whamau polisi, whao moi commission whaifiri. Whao katoa he katoa hai, kato talaketi. Ta koe poini a go hango ko tukuaki. He matai warea ai whonuani, matai warea ai whonua, matai warea moi no kakai, he ngaue ai whoi. Ta koe huinga e kuhanga o hake mahu inga. Ka ki au e solo, koe fulahi koe ripoti. Tanga ngawe ngange platform koe ni ke tanga whamatalai. Ke au hake tau tangata mo tau tangata whaingofoe nau access ke. Nau whanongo pe, anga no whamao popo. Pero mea nau tolke nau whaitutu ni hanga nau halwhanonga. He mahu inga ke a ko i o tau historia e solo. Ke kulawa o te kai le rei halwhanonga e tau moui whaprikare. E mau he wongo i ke whamuan. Kai ke aha tau ilo kima ke kai mo POLOKALA mo marina, kai aha tau, i he ako, i ke ako i mai he tau. Kai aha tau ilo taha kai mo tupo uaki mo maafu, henere maafu. Kai aha tau ilo taha hao i tu i ua. Tau mau tepu ake pe tu i tolu. Kau kai ke ako i ke tau, ke lava whakamaka tu unga le rei anga i tau whanonga. So ka historia ni au ako i koe foi unufe na ko si o motu tolu. Koe kakahe fu toa au ki langi. Koe wha ere fu moko ke fu pulu kau. O kuka pehe la langa whewhia ha whanua o makatuunga i ha whainga makatuunga tolonga petuloa. Ka pau koe anga i whakau. Ka iehe solo, whamapopa tei pe mea kau ki loloa. Ata toki hoko atu mua he lipo tipe he koe maali ange. E solo, me bene me ahe koe lipo ti o fulahi.
ka koe taimi lahi whe mau ke te kuki lau I kita pesi whange au te tonga ina e mea e he pesi I tahani mau e taulaki te toi poki ka koe whai level of concentration e koe au fu ka koe whainga pe I whainga mechanism ke lava o whakamao popo he utoi mariange ai asi mai ngahi mea o kukui ma duka e koe whai ke ia te nau whai ke pena tolo tuku mai ka koe whaka uhinga I kono koe te reason mono connecting ai ko relation toi mariange Kai pe kona na o se dentro ai ripoti solo ai ta hoko atu pe he mau inga mo tau whakangongo pe anga I tau lalaka koe ni koe hopotangi o whai wika au ko tui mahana announce e kau whamau fo au e wika au e lahi pe mo ngai mea kai ngata hai foki mai kau minista o se nau ewa fu mai na kata koe o minista pe tolu toe fonduan koe ki lama kam te ko ke maha ko rong ke ka tau pe men bau tau fi Philip ko jaha nga mea ko tau nga pe tau fi Philip ko tau alu ki fe ko ba so malo bito e piveni malo la hia tu he tala no mau inga koni ko fai ahon ke ripoti pe aku hange ko me ko fifa kau ko na foto ko he o fai ke fa kau ko na yanga fe ririu na tau fai wa fe ngo fulu ka ko tui ki konga koni ko kamata tala no ai he ripoti koni o ne hulu I mai me alahi pito ki ngai hai na fai holo o I he ririu ko ni na whahe wafe. O fulu ka te ta hoko atu pengi ni ko na mo mai ngahi whehu I ki he ripoti o te mo fuwhenga ki tau puna whakalaka tau lue pehe e ko tu e tala noa pe I he ripoti ko ni mea koto he ko ripoti ko ni fu whai ki au pito aho no mai. Malo pito o piveni o whatika koe pa mo ngau whai tonga nana kata toki whelongo aki ta polokalama ka hoko. Ia. Ko whamalo atu kainga ko la vai e tau polokalama FATUFONUA fo au ki he ahoni. E whatanga pena e na ongo le rei atu ai polokalama ko ni ku whahoko atu he ahoni. Ke tiki mautolu, pe ape he whoki ki he ripoti ko ni o Asika o ku tau kamata tala no ai, hange koe na ku kamata ta siri atu o wai ni ihi kuna o whehu imai ko e hinga o ku whoki ai e polokalama FATUFONUA fo au ki he ripoti Asika, ka kuhange pe koe na ma o atu ane nai, koe ngahi mea penia o ku walatu ai polokalama o au ki ai, pe aku ne o mai rewa ai whaitote taha ke whai ai move ki ai, pe a o mai koe ki he ripoti koe ia, ai toko taha koe ni ke konistuto ne, o whai kia tala noa, pe asiha ke ai mo ripoti koe Asika, pe kuhinga e ku wafe polokalama ki ai, koe ngā ke ne hulu I ai liliu, fua politikare na tau whai I he wafe hongo fulu. Pe mo ngahi palapare ko ia o kei whai hano tuku aki I a honi. Ko ngahi palapare ia o ku whihanga ngai fua politikare. Pe mo li riu ko ni kaike. Ka pau koe ha ho o tui o ku ke tui ki ai. O ku ke tawa taina ke tui ko ia. Ka koe anga pe o e tala no. He kai ke li riu ai ha whahinga mea ia. I he pure anga pe mo e whanonga. Ka ku whia maa o ke tau tala noa pe I he mama o ku matu ngai ai otu ai polokalama ko ni. Taim tatau pe o ku ata ai polokalama. Ke tiki mo tolu pe kainga. O kwai whakotu mai. Whewheke o mai ni ihi ko ni ta whaake taha. Mana te ko ripoti ko ni. Na e ko ripoti e ni commission. Ai na e whakahoko ko ni na osi ia ki nau tolu e mawhai ia ki nau whai e whae eke me ta whaaki koe, me ta whaaki koe. O mai mai nau ngahi tari, pe toki whama opo ai e ripoti ko ni. Aia o ku tau analyse pe tau tole mea na ase ripoti, ka na o si tu tatau pe anga au e koe na e whai he kau ripoti ko ni, he kakai ko ni, na e whakatu he pure anga he aho ko ia, ke na whai ripoti ko ia, pe tau tala noa I he ripoti ko ia. I he ne pehe, o e polokalama ka hoko mai he ni ko e tufunga whanua alo au, ai koe polokalama ia pe mo profesa, tau e tā seo siwa laftani. Mana tui koe polokalama koe ni ki mua ke u whalau ki Amerika, na e koe polokalama wha auspena ma whahoko, pe koe weekend, koe kamata eni, ai polokalama tufunga whanua alo au,
Pea e ki leo le whaka wike, hiri wike. Hoi ngā ku na ki puke ai palofesa, pea ku whe mau ki recover mamari e pe, ai te tau whanonga whaka hiri wike, pe tau toki sio ai hataimi e fully recover ki tau whoki mai ko ia o Polokalama whaka wike. I hene pehe rewa o ku te whamanatu atu pe tau kau a kina tolu ko toa pe kuna toko ni mai ki na sponsor ko e tau ngā Polokalama pea mo e whamalo lahi atu ke tiki mo tolu. Keke ngalo ai kau taha ko ia South Pacific Loans, Stalectable pe mo South Pacific Loans. Kau pau o ke fia ma'u pa no. Fia ma'u whapaanga whawawave. O na ki hanga kehe pia me Stalectable pia mo e South Pacific Loans. Osi teu i nau kau ngā we ke nau tokoni kia te koe. South Pacific Loans i he noa walu nge au. Walu, hiwa walu. Patonga i koe sponsor whai e he South Pacific Loans au kai ke uhinga ia koe whai Polokalama pe koe ne FATUFONUA. Polokalama kotoa pe o kumau whahoko atu ka mi he vipon media. Koe ngahi Polokalama kotoa koe ia o tokoni ia e South Pacific Loans ki hono sponsor atu ke lava ke tau whailonga. Pe mo mana du ianga ai kau taha koe ni. Stalectable pe mo fika koe ia o whamo ui. No walu nge au. Walu, hiwa walu. O ke tala noa ki ai. Kene kau ngā we ke nau tokoni atu maau. O ki ai wharekai ifo au pito. Wharekai seafood iani. O ona eni e hongo mātu atonga i loto o tahuku. I Auckland New Zealand. Whatonga iange koe ni ihi koe wharekai eni. O koe koe e-kitchen. Na hanga teu i koe ia ilo. I he taimina e lava mai ai ai ongo Eikminster. O pureanga o mau Polokalama atu pe me stiuti o koe ia vipon media. Ifo. Koe fio a mea koe ifo. I he nau mea kai tahi. Oua. Ka pau te ke mamata mai ki he ngahi mea kai. Mau e loi feke. O taika. Koe hape ha whahinga mea kai tahi. O kuke fia mau ke mau mea toko ni mea. Koe totongi matu a ki whaka atu i pa moe offer moe. Koe kautaha koe ni ai e-kitchen. Ai onga matu a tonga koe ni. Nai whaipe whitu utaki o kore ke te kinaua. Pena nā tala mai o kore ki ai ke nā teu inga mua haki i ilo ki hango minista i abini. Nā nau tamai saipe te ke tokangi ai te mau lava te ke mau tolu. O whodu e te pile ke mau ke ilo ai ango e ki minista koe ni. Malo apito e-kitchen, e-heaven. E-heaven kitchen a hingo o seafood restaurant koe ni aingo mātua tonga koe ni. Tu uia whika whitu taha F i he Portage Road i loto o ta huku. Telefoni koe noa waua taha ua whitu waluono hivaono. Noa waua taha ua whitu waluono hivaono. Nau kamata ngā aue i he taha waho ata ki he hongo fulu po uri oe aho kotoa pe a tu ke he sapate. E-Heaven's Kitchen te nau lava o tokoni kia te koe i hao fie mau seafood i loto o Auckland New Zealand. Ai, koe ifo atu. Koe Page Fashion Store i loto nuku alofa. O ku keitu malau pe tau wharekoloa wala. Pe mon sponsor ka tau Polokalama te ke lava o whetu taki ai. Hanga atu ki he tau me pea building i loto nuku alofa. Pe wharekoloa ko niko si teu i ai wala ke tokoni atu ke teki mo tolu ko ta pe. Oku mo fie mau hawala pe me he Page Fashion Store. Ko fika telefoni pe ena walu fitu noa ono nima ono wha, walu fitu noa ono nima ono wha i he Page Fashion Store i loto nuk alofa te nau tokoni atu kia te koe i hao whahinga fia mau wala pe. Oku mau ke fia mau pe foki e kainga ha kau ngāue ke nau ngāue i ha mau i he civil work ngāue leipa eni i loto o kalani ai te kalava o ngāue i he mau enough code enough shore ai ku enough code te koe West Auckland
whainga whetu pete ke ofi ke te koe, koe mahe ngatu aki whakatu pe matu aki lelei apito. Whetu taku me peke te au, i he noa, ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, whe mao fua wawave eni, ka matanga aue i he vave taha. Ai telefoni mai, lava ke ka pau ke whia mao ngā koe ni, ka lava ke mau te koni atu ke te koe. Ko tau Vipan live stream, o mau mateu teu, ke hulu ha whainga kātoanga pe Māori, putu, whai aho, hape ha whainga family reunion, i loto i Nuslan, whetu daki mai. Te mau lava te koni atu ke te koe, no wataha, ua noa nima, noa ano, noa fitu. Ko tui i he mahina ko ia ka hoko mai. E lava i ke kamata ngā ue me live stream ko ia Viponi i loto Queensland. E whahoko ia. Flondes me mi ai. Ka te mo toki whakahoko atu pēr taimi e kamata ai. Ke toko ni ke no hulu ko ia. O i ngahi kātoanga. Ke lava ke mamata mai ke ai. O ngā family ka mehe o te muri. Ko i ngata pēr tau POLOKALAMA ke awani. Pa mo e whamalo lahi atu. Ia mo mea mai. Ko ki whelonga ki i hamini te tahanima miheni. Tau POLOKALAMA ko ia ko e pia mo professor te ta se siwa laftani.